Afaan kamiin eegalla? Fitanii Oromoo wayii qooftanii. Ashi hunduu itti galee jira. Ulfaadhaa galatoomaa mee koree araaraa dhimma adda bilisummaa Oromootii fi ODP gidduutti jiru irratti ibsa kennuudhaaf asitti nu argamtanii ulfaadhaa mee yaada isarraa eegalla. Hangafarraan eegaltuudha. Galatooma duraan dursee dhiifama isin gaafachuu barbaanna walga'iin keenyas xiqqoo dheeratee yeroo dheeraadhaaf isin tursuu keenyaaf baay'ee dhiifama isin gaafachuu barbaanna. Haala mijoofne kana keessatti bakka kanatti argamtanii sagalee keenya fudhachuudhaaf sababii qophooftaniif fayyaa taasisaniin jenna. Egaa akkuma beekamu yeroo dhiyoo asitti adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduu waldhabdeen adda addaa tureera. Sababii kanaaf biyya kana keessatti bakka tokkotti jeequmsa adda addaa ka'aa tureera. Jeequmsa kana gara raawwiitti fiduudhaaf akka inni raawwatu gochuudhaaf gumiin abbootii gadaa walga'ii geggeessee murtee tokkorra ga'ee jira. Murtee sana immoo kan hojiirra oolchuu koreen teknikaa tokko uumamee jira. Nuyi qaama koree teknikaa san keessa jirra. Egaa gaafsa itti gaafatamni kun nutti kennameeti eegallee qophii adda addaa gochaa turreerra karoora baafneerra akkamittiin waraana adda bilisummaa Oromoo gara uummataatti akka maknu yoomii jalqabnee hojii kana akka raawwannu akkamittiin akka raawwannu karoora eega baafneen booda akka karoora keenyaatti hojiitti galuudhaaf raawwii kanaaf kan nu gargaaru mootummaa wajjiniin qaamota mootummaa adda addaa wajjiniin hojjechuun nurra ture. Sababii kanaaf isaanis gargaarsa akka nuuf godhaniif waan nu barbaachisu hundumaaf akka isaan nu bira dhaabbataniif tumsa akka isaan nuuf godhaniif isaaniin haasofsiisuudhaaf gidduu kana guyyaa 2-3 yaalii gochaa turreerra. Yaaliin kun yeroo tokkottis rakkoon adda addaa nu mudachaa garuu guyyaa har'aa kana qaama mootummaa naannoo Oromiyaa keessaa pirezidaantii argachuudhaaf dandeenyeerra. Isaaniin akka haasofsiifnettis isaanis fiixa beekumsa isaatiif waan barbaachisu hundumaa akka godhan karaa isaanii tumsa barbaachisu akka nuuf godhan koree kanas akka deeggaran ibsa nuuf godhanii jiru. Nus immoo kanatti jajjabaannee jirra. Borriif taaniiti kaafne immoo wantoota hafan isaanis karaa isaanii wanta nuuf qopheessan nus immoo karaa keenya waan xumurannu tokko xumurannee gidduu kana torban kana keessa hojiitti nu bobbaana kan jedhu abdii qabna. Ani gara kootiin kanuma dubbachuu barbaada. Galatoomadha. Egaa ibsa kana kennuu kan barbaanneef garri lachuu garri mootummaatis ta'e garri abaa'oo ibsa kan kennine uggurree jirra. Waldhabdee kana kan hammeessaa jiru keessaa tokko waan miidiyaa irratti godhamu waan ta'eef gama miidiyaatiin ibsa kennaan jiran akkuma agartanitti. Kanaaf uummanni maal keessa jira? Carraaqqiin kun waliigalteen kun labsiin kun maal irra ga'e kan jedhu ibsa waan barbaaduuf ibsa kana kennuudhaaf kaleef dangaddas isin yaamnee kan jijjiirree fi waan tokko irra ga'uu waan qabnuuf waan ifa ta'e irra ga'uu waan qabnuufi haalli amma akkuma reefu obbo Baqqalaan jedhetti walhubannaa gaarii jira gama lachuutu walhubannaan dhufaa jira. Koreen kun koree araaraa miti. Koree waliigaltee kana hojiitti godha koree teeknikaati. Kanaaf gama mootummaatii wantoonni eeggannu jiranii guyyaa boruuf iftaanitti dafanii nu guutamuu qabu jennee abdanna. Yeroo gabaabaa keessatti nuyi akka karoora keenyatti silaa roobii kana socho'uu qabna turre haa taatu guyyaa lamaatiin duuba dabarsinee deemuudhaaf guyyaa 15 nu hafina fakkaata. Ammas guyyaa gabaabaa kana keessatti waan kana hojiitti godha barbaanna kanumarra jirra jechuudhaaf. Bakkoota 8 filannee jirra. Bakkoota 8tti jilli 8 adda hirameeti kan deemu lixaaf kibba jiddu galeessa akkasumas kaaba bakka 8tti deema. Koreen hojii kanaa akkuma lafa kaa'ame labsiisan keessatti akkuma lafa kaa'ametti waraanni bilisummaa Oromoo kabajaadhaan simatamee gara uummataatti haalli ittiin makamu irratti waliigalteen isaan asmaraadhaa qaban jira. Waliigalteen sun bifa labsii abbootii gadaatiin haaromee jira. Koreen kun haala simannaa isaanii haala isaan uummatatti deebi'aniin koree adda addaa as Oromiyaarraa kaasee hamma aanaatti qopheessuudhaan kan raawwachiisu ta'a. Gama abaa'ootiin himannaan hooggansi hidhamaa jira, namoonni du'aa jiru, bakka adda addaattiidhaan babal'atee jira jedhutu jira. Erguma waa'een araaraa kun itti fufame booda gama keessaniin wanti kaaftanii gama mootummaatiin akka furmaata argatu gaafattan jira?
himannaan akkanaa kun ni jira. Uummata irraayis, ABO irraayis, mootummaa irraayis himannaan gama hundaa'uu dhufaa jira. Himannaan kana qaamota dhimma ilaalutti qaamota gara ABO'ttis gara mootummaattis dhiyeessaa jirra. Akkuma beektan muummichi ministeera biyya keessa hin turre, obbo Lammaanis biyya keessa hin turre. Kanaaf wantoonni tokko tokko lafarraa harkifatanii wannis nutis ibsa kanan kenniniif wantoonni kun ifa akka ta'anii fi guyyaa boruu walgahiin ni jiraata. Guyyaa boruu irratti wantoonni hedduun ifa ta'an jedheeti kan abdannu. Wanti gama mootummaatti eenyus ni jira, wanti gama ABO'ttis eenyu ni jira. Sana akkuma hojiitti raawwatameen kan himnu ta'a. Waan hundammoo gaa isinitti himnu. Waan akka waliigalaatti deemsi jiru waan abdii namatti toruudha. Abdiin jiraachuu qaba. Wanti kun keessattuu wanti kun hojiitti hiikamuu baannaan uummata keenyaafis biyya kanaafis rakkoo waan qabaatuuf halkanii guyyaadha kan hojjetaa jirru. Akkuma beektan abbootiin gadaa egaa dhufanii ji'aaf deemanii asirraa hin deemne nullee negatti makamne halkanii guyyaa hojii biraa dhiifnee kana kan hojjechaa jirru. Ni mirkanaa jenneet kan abdii qabnu. Abdii qabaachuu waan filannaan biraan jiru. ያው እንግዲህ መጀመሪያ ይቅርታ ጠይቀናል በመዘግየታችን። በዚህ በማይመች ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ ይህንን ቃለ መጠይቅ ፕሬስ ኮንፈረንስ ልትከታተሉ ስለመጣችሁ እንደገና በድጋሚ እናመሰግናለን። ያው ሁላችሁ እንደምታውቁት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በኦሮሞ ነጻነት ግንባርና በመንግስት መካከል አንዳንድ አለመግባባቶች በመፈጠራቸው በአንዳንድ የሀገሪቱ ክፍሎች አንዳንድ ግጭቶች ይታዩ ነበር። ግጭቶቹ ሰፋ ያሉ በሚመጡበት ጊዜ አባገዳዎች በጣም አሳስቧቸው በካውንስላቸው አማካኝነት ህዝባዊ ስብሰባ ጠርተው በስብሰባው ላይ ብዙ ሀገሪቱን ህዝቡን የሚወክሉ ሰዎች እንዲገኙ ከተደረገ በኋላ አንድ ውሳኔ ተላልፎ ነበር። በውሳኔው መሰረት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ተዋጊዎች ወደ ህዝቡ የሚቀላቀሉበት መንገድ እንዲመቻች ወደ ህዝቡ መቀላቀል እንዳለባቸው ተወስኗል። ያንን ውሳኔ ደግሞ የሚያስፈጽም አንድ ኮሚቴ ተዋቅሮ ነበረ። የዛ ኮሚቴ አባል ነን እኛ፣ የዛ የቴክኒካል ኮሚቴ አባል። ስለዚህ የኛ ኮሚቴ አሁን ያለንበት ኮሚቴ ያንን የሚያስፈጽም ተግባራዊ የሚያደርግ የሚያግዝ ኮሚቴ ነው። ይሄ ኃላፊነት እንደተሰጠን ወዲያውኑ ስብሰባ አድርገን እቅዶችን አውጥተናል። በ8 ቦታዎች የሚሰባሰቡበትና አቀባበል የሚደረግበት ለነሱ ለተዋጊዎቹ አቀባበል የሚደረግበት ቦታ ተወስኗል። ወደ ካምፕ የሚገቡበት ጊዜም ተወስኗል። በዛ መሰረት በዚህ ውስጥ መሳተፍ ያለባቸው የመንግስት አካላትና ድጋፍ ማድረግ ያለባቸው የመንግስት አካላት ስላሉ ለተግባራዊነቱ መንግስቱ ሙሉ በሙሉ መሳተፍ ስላለበትና ማገዝ ስላለበት ያንን ለመጠየቅ ይሄንን ሰሞን ከመንግስት ጋራ መንግስት አካላትንና ባለስልጣኖችን ለማግኘት አንዳንድ ሙከራዎችን አድርገናል። ሙከራዎቹ ከሞላ ጎደል የተሳኩ ናቸው። በዛሬው ዕለት ደግሞ በተለይ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት ውጭ ሀገር ሕክምና ላይ ከቆዩ በኋላ ሀገር ገና መመለሳቸው ነው። እሳቸውን ለማግኘት ችለናል። እሳቸውን በበኩላቸው ለተግባራዊነቱ ጠንክረው እንደሚሰሩና ከጎናችን እንደሆኑ ሰላም እንዲወርድ መልካም በጣም ትልቅ ፍላጎት እንዳላቸውና እስከዛሬ የነበሩ ሂደቶች ሁሉ እጅግ አዳጋች እንደነበሩና አስቸጋሪ እንደነበሩና አሁን በዚህ ሁኔታ መፈታቱ እሳቸውንም ያስደሰታቸውና ህዝቡንም ያስደስታል ብለው የሚያምኑ መሆናቸውን ገልጸው ድጋፋቸውን ስለገለጹልን ከሰሞኑ ከነሱ ጋራ በመናደርገው አንዳንድ ዝግጅት ወደ መስክ ወጥተን ልጆቹ ወይንም ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሰራዊት ያለበት ቦታ አንዳንድ ቦታዎች ተገኝተን ከነሱ ጋራ ግንኙነት አድርገን ወደ ሰላማዊ ኑሮ መመለስ የምንጀምርበት ሰዓት ይሆናል ማለት ነው። እሺ አቶ በቀለ ለአቶ ጀዋር በአፋን ኦሮሞ የጠየቁትን ነው መልሼ የምጠይቀው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከፍተኛ አመራሮችና ሌሎች አባላቶች እየታሰሩ መሆኑን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ይገልጻል። ደሞም በተጨባጭ ታስሮ ያለው አሉ እዚህ ፊንፊኔን ጨምሮ በተለያዩ ቦታ እና የሰላም ሂደቱ እየሄደ የአመራሮቹ መታሰራቸው እንቅፋት አይሆንም? አዎ ከየአካባቢው አንዳንድ ቅሬታዎች ይነሳሉ። መንግስት በበኩሉ የሚያቀርበው ቅሬታ አለ።
የኦሮሞ ነጻነት ግንባርም ደግሞ አባላቶቹ እየታሰሩና አንዳንድ ሰራዊቱም ላይ ጥቃት እየተፈጸመ እንዳለ ይገልጻል። ነገር ግን ያው እንደሚታወቀው ይሄ በአንድ ጊዜ በአባገዳዎች ካውንስል የተላለፈው ውሳኔ ለተግባራዊነቱ የመንግስት አካላት ከዚህ ያለው መዋቅር ታች ወዳለው መዋቅር አንዳንድ መመሪያዎችንና ትዕዛዞችን ማስተላለፍ ስላለበት ይሄ እስኪሆን ድረስ አንዳንድ ችግሮች ማጋጠማቸው አልቀረም። ነገር ግን እኛ በግልም ቢሆን ለአንዳንድ የሰራዊቱ አዛዦችና በአጋጣሚ ያገኘናቸውን ባለስልጣኖች ሁሉ ይሄ ውሳኔ እንዲከበር እነሱም የራሳቸውን ሚና እንዲጫወቱ ጠይቀናቸዋል። ከቀን ወደ ቀን ግን ሁኔታው እየከሰመና እንዲህ አይነት ድርጊቶች፣ አለመግባባቶች፣ ግጭቶች እየቀነሱ መምጣታቸውን ነው እየተረዳን ያለ ነው። እንግዲህ ይቅርታ ለመቆየታችን ያው የአቶ በቀለ እንዳለው በሁለቱም ወገን ይሄን ነገር ለመፍታት ከፍተኛ ፍላጎት አለ። በተለይ በመንግስት አካባቢ ያለው የአመራር በውጪ ለስራ ስለነበሩ አሁን ወንድሜ የጠየቃቸውን ነገሮች ለማስፈጸም ትንሽ አስቸጋሪ ነበር። አሁን ግን ወደ ሀገር ቤት ተመልሰው በሙሉ ተሳትፎ ላይ ነው ያሉት። እነዚህ ግጭቶች እንዲቆሙ፣ ችግሮች እንዲፈቱ እየጣርን ነው። መፈታትም አለባቸው። ትልቁ ቁም ነገር ለሀገርም ሆነ ለሕዝብ የሚጠቅመው አሁን ባለበት ሁኔታ በጠመንጃ መፋለም ሳይሆን የሀገራችን ልሂቃን የሀገራችን ወጣቶች በመድረክ በመሰባሰብ መወያየት ነው ብለን ነው የምናስበው። ይህ እንግዲህ በሁለቱም ወገን ተቀባይነት አግኝቶ እየሰራንበት ያለ ነው። ያወጣነው ስኬጁል አለ። በሁለት ቀናት ወደ ኋላ ተጓቶብናል። የ20 ቀን ጊዜ ገደብ ነው ያስቀመጥነው። ያንን እንግዲህ ለማጣጣት በከፍተኛ ደረጃ እየሰራን ያለ ነው። አባገዳዎቹ በሙሉ ዚና ያሉት እና ከተቻለ በሁለት ቀን ውስጥ በመንቀሳቀስ ሁኔታውን ከያዝነው እቅድ አስቀድመን ለመጨረስ እየታታርን ያለ ነው። ሁሉም የህዝባችንና የመንግስት እንዲሁም የኦነግም ሆነ ሌሎች ኃይሎች እንዲተባበሩን ጥሪ ማቅረብ እወዳለሁ። አንድ ሌላ ጥያቄ ደግሞ በኦዲፒ እና በኦነግ መካከል ጦርነት እየተካሄደ እንዳለ ነው በተለያየ ማስ ሚዲያ የሚነገረው። በትክክል ጥሉ በኦዲፒ እና በኦኤልኤፍ መካከል ነው ወይስ በኢትዮጵያ መንግስትና በኦኤልኤፍ መካከል ነው? ምንም ስም ቢሰጠው ጥል አላስፈላጊ ነው። አገር እያስተዳደረ ያለው ኢህአዴግ ነው። በአሁኑ ወቅት የሀገር የማሻገር ኃላፊነት የተሰጠው ለኢህአዴግ ነው። ስለዚህ እዚህ ሀገር ለሚሆኑ ክስተቶች ለስህተቱ እርግማን፣ ለበጎ ስራው ምስጋና የሚያገኘው እነሱ ናቸው። አሁን ከሌ ነው የሚለው ላይ መግባት ሳይሆን ኦዲፒና ኦነግም ሆነ ኦሮሚያ መንግስትና ኦነግም ሆነ ኢትዮጵያ መንግስትና ኦነግም ሆነ ኢህአዴግና ኦነግም ሆነ በምን ስም ቢጠራ ጦርነት አላስፈላጊ ነው። ግጭት አላስፈላጊ ነው። ግጭቱ መቆም መቻል አለበት ስንል በጫካ የሚደረገው ግጭት ብቻ ሳይሆን በሚዲያ የሚደረገው ግጭት መቆም አለበት። ይሄንን ውሳኔ ነው አባገዳዎቹ ያስተላለፉት። ይህ ውሳኔ ከሞላ ጎደል በስራ ላይ እየዋለ ነው። በተለይ በሚዲያው ደረጃ የምናየው በሁለት ወገን ያሉትን ሚዲያዎች ማመስገን እንፈልጋለን። በራሳቸውን በመቆጠብ አብዛኞቹ አትሊስት በኦፊሻል የሚታወቁት ራሳቸውን በመቆጠብ ነገሮችን ወደ ማብረድ የሄዱበት ሁኔታ ነው ያለው። በየጫካውም ቢሆን ነገሮች ቀዝቅዘዋል። ሆኖም ግን በመንግስትም ሆነ በኦነግ በቀጥታ ትዕዛዝ እንዲተላለፍ ጥያቄ ያቀርበናል። የነዛ ትዕዛዞች የሚተላለፉ ይሆናል። ሆኖም ግን ውሳኔ እንደተወሰነ አባገዳዎቹ እንደተወሰነ ሁሉም ነገር ሰላም ሙሉ በሙሉ ይመጣል የሚል ግምትም አልነበረንም። ሆኖም ግን ወደፊትም ቢሆን ሁለቱም ወገን እያወያየን እያቀራረብን ነገሮችን ወደ ማለዘብ መጨረሻም ደግሞ ሰላም ወደ ማምጣት እንደርሳለን ብለን ተስፋ አለን።